Sikwamukele kwesika Bhoqo studio sisibeke sawuqopha umlando sabaphatha abafana bebhola kade into ekhathele buye khule ntombi lembona endala emnyama nedlebe elodwa former qhawashiyana isikevane sikagogo maqoma indle emnyama le abafana bamgqubeni lapha basebele hand off seko ofisha abakhulu ke lapha ofisha abadlali abakhulu sinibingelele insizwa zakithi sibingelele ngane yakwethu singofisha abakhulu njoba silapha nje sizizwe sithokoze kakhulu ayibonakele kakhulu yabo nento enkulu kangaka esizoyenza singofisha abakhulu ofisha abakhulu kuthi ngiye uyabona njengamanje ngibuya ngoba bomvana kodwa ngizizwa manje ukuthi uyabona kunalento yenzakalayo ngijabula ngalendlela engazi ukuthi ngachaza ngithini kumoshakele impela nabantu baphumile inkalo zonkana bazosesela baphume ngothi labo ingakho ngoba ngithi nje injabulo engeqile kakhulu ngiphelelwa amazwi ngendlela engijabule ngayo siyabonga basibona isikevane kodwa sibuyile sivukile konakele kakhulu namhlanje engingakusho nje mina ukubonga abathandi bomculo abaphume ngomningi bazokweseka umcimbi ofisha abakhulu lapha esibungaza khona inyanga yamagugu wonke umuntu ufuna ahlale ekhumbula ukuthi ubani usukaphi sibonga kakhulukazi abasemzini ukuthi bekwazi ukusixhasa bebemsane nathi kulo mcimbi ube impumelelo ngalendlela bonga nekhampani iBrice ekwazile ukusixhasa ngento eziningi ukuthi lo mcimbi ube impumelelo siyabonga nje kakhulu akukho engizokusho ibonge uNkulunkulu wehlisa umoya engcwele wakhe ukuthi izinto zihambe ngendlela eright kanjalo nezidalwa zethu zikwazile ukusilekelela konke esikwenzayo ukwazi ukuthi namhlanje kuphumelele sibonga amaciko wonke athe bobhuti abaculi bamanje iningilabi izingane kithi bathe bobhuti zoba khona asikwazi ungaseki indlunkulu siyababonga bonke abaculi angazi ukuthi ngathini engudlulisayo nje mina akukho engifuna ukusho ukubonga nje kuphela ngiyabonga uNkulunkulu kodwa into ezobabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ebabusise ngezibusiso bonke abantu ababe nesandla kulomcimbi ngithi inkosi babusise kuhle kakhulu esikubona lana abantu baphume ngothi labo baneseke kakhulu uthando ababethanda ngalo umgqumeli uthando abathanda ngalo umculo waseNingizimu Afrika uthando abanithanda ngalo lukhulu kakhulu sikefana impela siyabonga kakhulu kibo bonke abantu abathe baphuma bayowathenga lamathikithi ngoba ngaphandle kwabo lo mcimbi ubungeke kuze impumelelo siyabona futhi ukuthi ayibawuthakasele kakhulu ngoba ngendlela nje abajabule ngayo siyabona ukuthi hayi okusifiso sethu ukuthi futhi engazi ukuthi ungahlala ukhona njalo unyaka nonyaka uNkulunkulu emkhulu mhlambe uzoleza lelo cebo esiphela umandla ngoba siyafisa ukuthi sengathi ukuthi nawe nyawo zayo ungaphinda ubuye futhi lo mcimbi lo konke ngifuna ukuyibuza nje sesizoyiphetha interview siyazi ukuthi masikhuluma ngebhovo sikhuluma ngomuntu obemkhulu emculweni kaMaskandi ngabe nenelisekileni indlela kahlonishwa ngayo umgqumeni emculweni kaMaskandi ngizoyiphendula kuyahlupha lama ukhuluma iqiniso kube ngathi uyabheda umgqumeni umzala okhulekani waba neshwa nje ngoba khona abanye abantu agcina sebenza nabo abangekho right noma ungathi uyamlwela umgqumeni simlwele kakhulu wagcina kuthiwa singobheka ifa sigweve nento zakhe yonke lonto le okunye nokunye sesigcina siyithulela uma kwenzeka kodwa singakuthandi ngoba ngempela ziningi izinto ezenzakalayo salwa kakhulu kwagcina kuyithina abantu ababhedayo lokho kwenziwa umuntu owayesebenza naye umgqumeni abathi abanye abantu wayemkhonzini kodwa ngifuna ukusho ukuthi umgqumeni akahlonishwe total umcimbi wakwenzeka enquthi kwayi1 basukuma futhi abanye abantu baya kwamasipala bafika bayivala yonke lonto le uyabo into ethintana nomgqumeni kunabantu abaliswana na ukuthi ngabe ibikho uyabona futhi ngiphelelwa amazwi ngane yakwethu uma ngabe ukhuluma ngendaba okuhlonishwa kwamgqumeni ngokwezinga lakhe nangendlela akasebenzela ngayo uMaskandi ulapho khona nje
kungamandla akhe kungamagalelo akhe kunama-artist amaningi njengamanje anegama elapha yaphezulu engabe ngiyakhuluma okunye nokunye kodwa angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhulume ngenza sokuthi ngoba sesiyesaba ukukhuluma asakwazi ukuthi sikhulume basinqinda amandla ngakho-ke angeke ngande kakhulu kodwa ngendlela akasebenza ngayo kubuhlungu kuthina nangendlela esibona kwenzeka ngayo izinto nje uyabona ukuthi sekumuntu nje kodwa ngendlela lo muntu akalwa ngayo awunolumasikanje ukuthi ube kuleli zinga kunabantu abaqinizela ukuyibona esasebenza nabo kubuhlungu kuthina kodwa asinawo amaningi sizophelela nje khona lapho. Cela nibonge iSouth Africa nje ngokuneseka nisacela futhi iqhubeke ineseke kakhulu. Asibonga kanye mfowethu asibonga nje kanye sibonga iSouth Africa yonke abathandi bomculo abathandi bakamaskandi bonke jikelele ukuthi beme nathi noma kunzima kumnyama beme nathi ngoba ukuba bekha bami nathi ngabe vela sisekho ngendlela izinto ezenzeka ngakhona njengamanje bafowethu siphutha umke perform isikhathi sesiyashaya asivale bonakele